Yes, sir. Hannah close. Sorry. Yeah. For yes, I am OBB Aquaba and that's from Querade, what they adum ye. I did be an homo brony, I can say, Nadia make a children and said, don't ever give up. I, yeah, we be a mea when you don't want to couldn't dear, or corn watchy, well, corn, won't even couldn't, and don't give up now for enemy. At the end of the day, no, Yamadin couldn't dear, I would tell what the bed bow. ABRABO you, my dear, so, and now a year will share. Na wutie misro bomodia na ura be fontintan fidie so am no kasa se sie no ye dem live Facebook no at Insura 104.5 udi wunya wura Facebook no so at Insura 104.5 TikTok baby ye dem e wo honom na YouTube so Insura TV enti bomodin na fe why wa subscribe na content ni to ma won so watimi enya bia hwe nanso sa amre ye share dwumadie no frɛ wonu abi na wonu no so frɛ ni asa ye kɔ ye no ya ba ene ye de nsɛm foforo kra na ebro me di dwumadie hu chia me di e de Ohemaa Benewaa frɛ makosia spirit so a mejo so sɛ de wonim dada no an ya ne ye ba ye tensɛm ye sua de ye gisua hunu na ye de abɔ ye bra ama ne ma nyina awie ye enu ti de dwumadie ye to ne din ABRABO enyankopon chade ene wode ma me asan ba bedum ye mbiem wode bia se we futufuo awade mu futufuo ABRABO mu futufuo all round wo se twa ba kakra enti ye hwe na hwe a de aba ne count kakra bia na se woni aba ho so e wo mu anso a na futuo no enemu enti Lady Reverend Okyei Baffour mama atena se enu nti mesrew tamchuku na ene ye bedim komo a ye bedie ne se ade ben ene ma wade egu a enyeman ketenkete bi ho a wo mu se sa de we betimi asaya de enso sa nyeman ni nyina no egu awade sa so na nyeman ketenkete bi nso eya awade yi na wo ye sai cheka bi waso fi se ne ye de kakra ebe ma ne mama akwaba yeah the dofo na pom to say adum bebre na so na gopon na dum ninti na no obi bisa me say ade wo ye Italy ni ana why nam se o de bi wo ye Ghana ni no say wonim se wo ye Italy ni aja otitwi nam se de bi awakọ ọkọda aha enti enche ye de Italy kasa na ebefam na ye de amamo ha gracia no na se ye kwa no mama enen so erade de wadom ye gratia bacho samre me yetia ara pa be in the live na share yenko ye ni mama fa yetu e ne yenko papa me da se pa meje brechia etiefo na ahwefo papa bi omoje bre eba ye fidi kese so ehwe ABRABO e de bobra de bia mekasa when your brain is down when you lack certain knowledge yensua de anwie borrow some elsewhere who borrow ni se wusua de inti ABRABO dwumadie no eya adesua nti because ABRABO dwumadie no age so eya adesua edesua de because education has no end akwakra wadampam kra fa book so kenkaya onyanimde na ya warrior no de bia no ya wa techniques tricks eneman keten bia esoso warrior ne so bi aboa bi ema edimu eno ti say ya warrior ne bedimu a saa neman keten no ya the spice ne up ayese wo ato akokọ na wo akotwetwa awie ana watutu hu atwetwa awie no wo hohoro ho wo de wanka etwade yagu ho wo hohoro ho kama
afa wo besti me ye fra baby spices okay wo de go huma ne ye hwam enya some aroma bi enya some scent ram esa enya taste bi wom saa de ne bi na aware anim no wontimi fa magi megu ho wontimi fa nchene bi megu ho saa nchene no saa cube no saa jede no garlic ginger no okay ene niam nkete no na no ewo yen ya nipa ye ho wow eno ne oba kosia ye ne ahwefo yi ebe chire mu ye be pensen mu ama ya tete ye ho ase wo ko be bukasa ewo ye ho bebro ye ne nkete enti me kasa ne nkete anu aje so se egu aware ene nkete no egu awade na sa ne nkete na so ese ya aware yi wow ebi ne sen oba onim se paste ayato eti wo fie egu aware president person to be worry anansa that man is so intimate to person mo ba ne ntete ne bombom nti aware na gu wow two face to egu aware ye wo madness ewo aware mu wo ye wo ba wo de wo ye be ma wo de wo nya maami asem eye knowledge ewo se wo in your maturity level no mama o come on esa fabric tree mu na aye ahonim okay adesua okay ene se be ahonidie akwan kire bi ene niam bi ade betutu yie woni pasunim wo se wo okay nti awade ni mo no maami e ye anka se mene na tena che ya twempena che nti pempenso ayedu no we are familiar ye ho nti no ano no saa niam nketinketi ya boboso okay me se paste go aware de edika president yeah obi ti Pepsodent na se brass na tenten free akoka dwoso a this ayama enyamanes okay kitu abia we de betwu se no ebefi no enya ade ma no na de apro no ebepo no me ntawo no na onim se obi asema Okyei obi Pepsodent di ya na atwema dwenese so ose kwan ya na yerefa so omia Pepsodent no omia free to no na eba enti nwa na nwe se always see Pepsodent na keke obi so odabi o oto ne de se bag ni Pepsodent mi ade to na ke mia free obi so mfinfin no omia na mu achemie no eda ho atantanta tie Pepsodent no ye mia free to na wo pie ni nyina ma ne besan so fefefe sa wo paste sampa na kamedel na e wasa ye fe edu bebia pie ni nyina nyesa woni sika de tobio okay mannerism wise okay nimdie kwanso ahonani kwanso wa worry a wotimo no re ukuna ni bowl paste so a oso timi ka say me yiri de odi ne huni o ukuna ni bowl washroom so a oso timi da ache odi ufie de ebia na wonya nsi bi o okay ukuna ni bowl mpa so a oso timi ka say da ache a obeto akọ fie ahamponi empai de wa ma me kodo se ye da so eno nkwa bibi timisi okay saa ne man nkete ya aware yie no se wanye ne ya etimisa egu aware oba eno anu ye ne yie ena se wanye nso a ese no mama memfa ewe entwa mu me se ye dem live on Facebook me pa cho Ayadin Show 104.5 but modern na share dwumadi enu ma onu abi na ene man nkete spices no mama aboba akoso em say the boss no be ye jene di aka ni nyina no wo de betoto so e de mama yanko ene man nkete a egu aware obo odware wi ano de ne towel agu akonwam no de agu mpa so afọ on hatamu wa abonten saa ne ma we nyina egu aware ba bema wadware awie no fa wata wo kwa awiem ana wo mo hanga bia mo hangeta wo so a fa senso obu ha even the washroom no wo hanga wo okay ebi a nko na wo te obekọ beba fo uni obi oyi ama o inso to betimi afọ wo hanga bi wo washroom ebi awia to ho from afọ fa senso obu obi ya no ato ne sponge no agu fom obi dware ya ne sponge gu fom Sanya ma we nyina gu aware obi adware awie na ne boxer gu baabi kwabrane wawro na sinimu dross basa shorts no
ne pant no sister wato ohwe so bo an nsa no se no odi awudi ba bi agu ye kwa won and your friend is spinning whining spinning and whining what just say he say ya na him no akọ as one pebiem okay nanso edu time so opa no okobisa na yire oba ne bu force an na wo mu ade na ma ade a me de agu na me bisa wo de go he se be ma wo ware oba se be onya akwa nya afna okay oba anya afna be ma nya akwa nti ammo boa ye ho bi yesusu ma ye ho mre oba timi ma be ma bre be ma bi ye aho boa aho prepre oboaboa ne niam no e prepre ne ho nti ho ade na obefa oba no kele no softly o ma ne nje wa aware ne be ma bi so bana dwene pose wa wuro o de begu oba ne ya afna nti won fa Bema, yes, sir. Who render Obana useless in the marriage? Who mana bashe? Who money mudiani ukrano? Tirasa wafana. Oh, muno, ofane nyashe. Ofose ni mafunu kwana de nebeye. Mwa wariano. Baby wa ya na just sorry anopa oba she enyu no first time abeto bia na ede. Nyede de bia na yede nyom. Okay. Egu aware dru bebra na funu nipa obama bi wo ho oba funu no ona wotena cha what are you doing to spice up your body mama o kan enyom no bi ho no kakra enyom bi a woni moto bema bi wo te enyom no first time ebe ye ne de bia anyom kro na wo de aye de dwa nipa so mo ebi kra ne fie oni pa ada obo oni manners o on fa wonim all time and wonim pleasant time wonim time na say ye ana enye enyo na no woto said akropa be man ka say woni edo onyum ye medane na no ano tiafa so nti wasi ehunu how hwe we have the 5 W's our room see de bemu a e wasa boa ye nti na wo fa wo twro the where bia okay the when ebre the how ekwan the who why and your presentation what about kwamano wow it is our 5 W's no so who no presentation here ebwa okay where when how h but they can who it's a dear be away in life no sanya may here 4 and 1 8 in here but me kind of the 5 W's because W back how nim it's become the 5 W's be a wo can semni here be a wo to nyum here e bra wo de to be a wo ya no nipa wo to kire no ne wo ya kire ne here wow na hiampo when wow na wa kwa is it necessary it is sad niam ye nyina no eya obusa ho say does it matter is it necessary is it needed is it important here here ye nwene sad niam we yo nti ba wie no we ya betu ye na ye den ene den na ye anya hweo but safe anya hwe nso sefie tokwa kakra ba ya agbonse wodi bibi jeje wodi ahyem kra na wabie so na bibi jejina obi kwa wode na no kra na bebo tabere so jamia mesaya bana be no ye ehu ye hia pa sabre ene se wobebo awie nso aba beda ho enti sade mama eka no eye niema eye nkete eye nanso esaya de enti sa 5 W's a mama body ne no ebre kura de kuro no hia emfa so papa ben pa na wo sa de no so a wo ye nipa na wo ye kire no hwan na wo ye sa de ne dia kire no na kwa ben na wo fa so ye sa de no mesre ye nhye no nso abrabodwu medie isu de mepache obebre ye sua de na ye boa ama wade ayeye mama ye hwe ni sei mimisa asem we obi bisa ne tirimu nti mimisa asa ne ato aso ye hwe ni sei woni be matifie emema ni bi ekura twen wo soro saa na ma no bi nso so kura twen wo soro exactly na oye niema bi a ebi a wani nye ho
na wontimi nka nanso wodi niema bi a ase te se wo nante ne so wodi ne kanchie bi hwe no wo se bema ne pii mpesa se ekoba ne sa how do you address that situation se be ya bema no wo ye niema bi a wotimi se ade we wa ya che eya ye ni suban entokwasi ya te se bi na making odi bibi gigiri akwa kohye mo no akwa eto na nka be de na yo ya na obekwa akọ enwom ne de doso ye ka se eto ne ha asembeba enti ba ne sa mama se de wo ka se sei no kwa ben ye be fa so a e betimi straighten no medas obakusia in marriage we need to be matured before we enter yenteni yemfa the counselor ka yenkoware yemfa me ma me say enware okay yemfa me fie de we na wo enware ye de ye hia ye no yente ase your maturity level no the ade badum ye na de ware enya me say wo say enya wo tumi na de ware ena enya me tumi na de ware ye tena se na ye we niema ye de ye hototo nsani ni ye hye de mempeni eno nti na ye namfo ansa ye free body na adru ha no okay eno nti we be compatible here we be matured here we getting ourselves to know each other very well here that is understanding each other sambeti wasia de wode ye me na enya me de metimi akasam hwe ade a ye wa aware mu ye moodiness coldness a safe and it can kill okay she said bema ewo not because of tension wo coldness inti wo yi ne zato oba so wo yi ne zato be ma so no wanti o sa wo owu ofam owu enti sa tension na ye de ba awawem beef sam no enyenyenyenyenye enka chone nka se ebeti eni ni panyina ntana somtwem awawem nsam do so me say hunu wo partner enne meka na maka etiefo yentie ni ense ne so enya wo counselor de o de ware na wo kotie okay hunu wo partner counseling ne yakọ senior bia ye nim ye bebie so na ye hunu no kure wom eya the practical aspects me hu nipa na obi ko awojo so wanka oh counselor no wana jo so kuro ba na tie da bi obi didi ham o obi ni sa counselor na o cancel woni fie but you need them. If you even you want to go to a counselor, know the technical know-how person, the one ma brabo, the obetimi digest, a diagnose, a show the wa brabo mu, and then the can be aka, and I mean yawaria, and I mean for her, and I mean sia, and I true sir. Practically, our real a practical thing. Okay. A whom you know who you know. Whom you know who you know. Mama me say we say abrabo so e na wo hwe medical ka kire wo ni nyina na wo tworo e bia na wante ne sei bia mfise adesua ka se ne yehwe gu ho e de ama no mama wa kire ne yensei no no ne ebetimi nkete ne bia be ye ne yie no nso fa wo kakra ne hwade ne ya ka ye ne nyina abutu ne be ye ne yie okay so wante paste ansɛ no wante ne bumbu me be ye ne yie so wo kunu so no beda na wanka se de bi na ne da ya wawe yie wo wa seta wo odi dware no afa ngu ba bi baza ya wawe yie me do foi obitimi se da ko washroom no eja water closet ne sa on flash sa de we kum sunsum imagine say de anya wo koto aguo no usu obi mfa na ni nkwohwe enya ni kan koto nwu so let's keep our closets very clean and neat simple ya bema I say, me yere die, me sebe me ko me washroom na me jam na ya. Ono na was flashing. Then you. Okay. Ne maybe one wa yanya ne sa. Mama me say we so. Me nim kophobia, sebi flatulence. Ye twi nti me famra twi eta egu o ma wade. Mama sa niam kizingiti na ye kan e bia ni o. Asebra me bi sa no. Eye obi ahi asem fi se oba ne ye bia be ma ne bu afu but it sense be ma ne nkasa on ne ye fie wo panyini nti no oye bia ye ntimi nka ho asem eye se agudie kwanso se mama waka se ese se ye namfo ansa eye se saa ne ma no
Yeti because obi a minim kofobia or say sebi oba na mu no watambo no waja no. Enti ehwa kakra no ukra washroom dey because wo ha feel superior or jana na wi no waja no ho because wo ra adwa ho a na wa flash me na ma me eni sa de make nyina edi nse sai na ho no so yenye no onim say moye namfo a enema bi wo ha it's normal to some people. Okay. E bi aba me fia me kunu ha no me ha me but ye kan ye pa ma me e enya ne kan no enya ne kan no edu baby a ye mfere ho kakra am fa ni ago oh ye betimi de ago when we are understanding when we understand each other betimi ta show uzu timi ta sheme betimi kwa di kuntu akata wuti uzu timi di kata meti ebo ayo so sorry you be say na de enye kura sometimes one of partner timo ho ase a ebi kura mo washroom ne ne wo bathroom no ene toilet ne bom toilet ni washroom ni enti water closet ni sia and a bathing place in so ha enti we pupu no na we dware eno so when you understand each other anything is possible but whereby mo maturity nuru ho obi wa ha ona agedodo me ne huni mo bon dodo o meti ni kuna se when you become friends mo partnership no anasa mo closeness no you go beyond toilets sebe ma hunu yawa ne yire fam onyem ye ofi ye atande ndi a wo hu wo ye awusuo ni niam bia ho obedo ne yire to the stand say edu baabi a obabi timi sebe ma no si baabi o epupu wie ma ne kunukura akoko guso kase o ma me konguso mi ama flash when there is love bibi anya wo time yes odo kata boni nyina so odo mpe wonu nko ane de onyenye yimu wo ye fache onye pesami nkumenya odo tene ho ase enti when we know the word of God, a true baby a decision. All right. Or the person, the one there is peace. I am yes, some diconi, a dear munting mano, or do wa, yenim medaseka, or watching at their corner was. So couldn't know what they are say. Mana who say, ye me dog, and then dear will ram me, and not in your friend of Mura. Mamma Timbium, Pacho. Sabamano. Ana woda na akokwa wo ho wani beje ho a ye friend wa wurawura okay yeah me wura enne de wa wurawura me enu nti na ma no tete no omo de me wura esan say wo wura baby okay wo wura ma wo tinka say yes ni padua bi aka ni padua bi that is how it is until say ye di agro na ye di mpemu agro na it works that way okay me wura wa ma wani age ana madase edru baby na me chewade a ye dase me fuma wo se me hunu se me pa chew yi ade a me ye ma nye ni ye e wo se wo wa hunim timi bufo sa ade a wo ye no anye ni ye sa ntimi anka sa nkyerɛ na wo yire ukunu timi prompts ade a wo ye enya me de why ade ama na ye me ya ehona oh sister I'm sorry na me nim sebe how fache me ye ka tu ye hofo ye nsua me pa ache wo ka si edi fa ye hwe wo ni fompo na wo gituma eno chese wo agimi o wo pa somtwe de ne ho odene ene ka me pa ache okay de ne ho odene wa wawe mu no ono ne ta ka me pa ache de ne ho nya dene no eya na e den so be ka me pa ache edu ba bia ahomaso ni dwa no pride goes before fall. Do baby a dream to come a patch, but so brown was here. Yes, a hantai, a do say any, but your brain was here. No, come on, a rather man is so. It's our real mono. You'll be crowned. Okay, near or brand once a rather man, so mamma. Okay, we been asked a man in so a union cacasa one come on no more dear. Oh, man, so. Or bad to me. Man near will hear you now. A casa beman so that. Oh, yes. A shop is a do baby. A banya ready. Let be an buyer ready. Let be an abema ready. But you should always avail yourself. Okay. Or said the Biarada, what avail. So are you ready? So when you're ready. If I know any now, what to make a thank you. Okay. Bear man no et me come an ye.
Sabema wo yire ma ne ho kwan ma wo na no wura wia. Tie me do. You are too sweet. Thank you. What dedodo. Someone in it ho kwa. Na she ni wa e ma phone nya wadamfo. Your best friend is with you. E be put me for phone na senka ball ikosui. Share learn to be partners. Dia be ma penope. Dia oba penejitum. Nya sa wo pe o. Na boa wo. Sabole koso. She say the wedding to kwa bebre ba warem and a bono me say me hwe movie and a den there be. So pa he e ma yensia sa de we. Sabema wo sa de na ni je ho wo ba na ni wani be je ho a odo mo. He na bono de na mo bo. O so na bo bra obo say no de sa to kom e san say what pena kono de bi. It le bia na ni je wo ho. Say you go at his side. Do baby so so be ma no. Dwene hu no say wonya pesami nkuminya. Ni amema no do baby mo ye selfish o. Oba no ho ama. Baba yetimi aba ma abro so afa betina ni komo na egwa wawe ni bi so o. No hwan komo no bai na ho awanti no wo nwinwu wa bebe yo. No de akoda. Wo interest no ba here oba no oba no so interest here the funny no me no nyina no you rub my back I rub your back. You rub my back I rub your back. My just say me my check was my emre because remote kura ho ntokwa ama obi awade egu na de mama kan ya hia me pa ye me pa chew he so me pa chew ye kan ye giska sister ko pebusia ne tobi wate bra pebusia ne tobi because a same way so come pa chona be ma no ru anim di no be ommo onyo he no agu ahome kokko e kire se na kuma to ne yem me pa chona bi wo ka kire oba na wo so agu ahoma kokko wo jemu manaka enti eyenkete eno na ho de spicy akokko nam no kosi se nkwan no be wie duru be bene na de abofufuo no so awade akontwe no wa mama a kire ye ne esen no a wo ye ne yi a e ma ne ye enti mesre ukuru ni good mood man kofe wo to nya say that dey bi ko da no ko na na mamu nye bo so akogina wa dada matambo we eni hwa hefa enti mesre manness mama kan ye no eye ade bi esese wo bia hunu bre kro ade na wo ye no eso be ba mfaso nipa na wo ye che ne concentration ye sen na pese minkum nya tuntwa na mama ye bre na ye be aye bia broso nanso under 1 minute pacho ka bibi ade na side checks ni ye pa ema na ni ka omo sa ebusiafo obese ago ahaya mede kire se oba ko sei side check bia etimi siesie ni ho yie. Okay, why? Because we notice. Okay, say enne medofo beba menchen na ba wo ba no wonim ne wo pe eno nti wono package ne ho show oni bi kro akọ babosia obi kro atimi kojo obi ade o ko free krofo ne ma obi kro akọ na danfo ade. But let me cut this in. Mamifa, let me chip this in, sorry. No. Show. And now for some bebre go aware. Obi to spend the time with the friends more than the wife or the husband. Okay. There may be pen now for some neire ninja. When a year monk or more. And so on also swany coca bontia. And then the side check in the bemuno. Okay. Oba and then Mr. Ring to ring. A year do my chain be Anna. Sabema betempana. I want a year tia. Apart from the Nisubanye, who are Banachakwa Bravo. Okay. Oboa goes a Nesacra Wochia and a Yanaya. Sabi drawing room pay Daria. Sabi na come winning come we. O Daria won't you chum ye, ne honey the hay can ye. Yes, I won't go. A natural. From a poco senior, Unaria, a ya one shot. Sabi, Mr. Testibisha said that. Into Biba Bama, they could then a chair yet. Mamma is a take advantage, say, Mena Mia Bama, Bama into January. Now so do Bassa sauce, ya, who were ye, and a patron to fret, a 2 to 2, can, Sabi Bicrana with our night. A yet to Tono, the attention, and then your mother bring it to Wara. Sada and over Sasha, and the side kitchen Samono, and Coco Samne, Cock Samono, side cock, side check it and cockino, Mamma, I want it dear.
ene ya boa ye ho okay na onim kasade na wo welcome be mani yie na wo gina tum na wo krokro no ne bufu kura wo hu what na sister obi ebi okay de won pe kura wo ya wasemepe na emum se wo ne ware na familiarity be mu a ho na abehu se wiase afro me wo ho aton color tv akoje black and white kese pa enti abusiafo abrabo awade efa yebre no bebre pina na egu na so abrabo so de yebeboa amane ma ye kenya na wo bra won se anwure hu de wo ye ho hu de wo ye ho sister hu de wo be ye ho bra sua kasa na bibie ntimi nkoye na awade na ni je mrem se de pa se ha na ni hwe me no chese yampon ahwe obe shooting obe bom AK47 is onu say o na ni je bo pa eti ma sento ne bo no onye kaka be nti mesrew enne ne yede bre wo no ketenkete na mesrew ese no hwe ne ye manners ehu hia yemwa na di ule mu bu hu yo ba bu hu be ma so mu ne hu wo di agwo kaka no bi edi le mu kaka na ayede ono yire dawia danase ono kunu dawia danase mira but ekoyo ankoya danase lady reverend Okyei Baffour and I would say nka no me amidi jumedi ho chia me midi ade Ohemaa bi na ofema kosia spirit amejo so and powerly gh say wa ye bibia political seat or de ba hana no den enche obedi mampanyina konya enti ha na yede mo ebesie dasene yevesan ehia ena me dofo bi di ne birthday na me refikra eye nana ya cash money asoma so kwanta ema happy blessed birthday that's an yebeshia yakram